when we first went our first away trip, innit? Yeah. Was it 20? 20. 20 of us in Greece. And look at this. This is the way it goes. Qualification now, 2,000 of us out to Switzerland. Can't beat it. Dyma beth mae merched wedi gweithio am ei gyrfa I gyd. Wrth gwrs, rydyn ni moyn ennill, ond beth bynnag bydd y canlyniad, ni mor proud o'r tîm yma. So close. All you need is live. All you need is live. All you need is live. Live is all you need. Mae fy nad yn popeth I fi, mae ef y ffrind gorau fi yn y byd. Dwi'n mor falch I gael fe fy nad, dwi'n mor falch bod ni'n gallu rannu'r profiad yma. A beth bynnag bydd y canlyniad heno, byddwn ni'n joio, byddwn ni'n dawnsio gyda'n gilydd, neu byddwn ni'n crio'n gyda'n gilydd. A dyna beth mae'r ships yma yn golygu.